Živi u Italiji i radi u fabrici opreme za jahte. Njegov posao ipak nije toliko zanimljiv koliko njegov hobi – proizvodnja kreativnih igračaka. Patent za originalne slagalice Madžarević je registrovao u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Sve je počelo želje da sinu Aleksandru napravi igračku. Srećko se svom hobiju svakodnevno posvećivao i tražio način da osmisli što teži zadatak za vežbanje moždanih vijuga. I tako su patenti nastali. Prvo magična lopta, pa onda i magični krugovi. Radio sam dosta godine na jednoj i na drugoj. Normalno da bi one bile originalne i da nema ništa slično u svetu, raditi na mehanizmu, raditi na lepoti s polja, šta će da se slaže, da dobiješ patent. Magični krugovi nisu samo obična plastična slagalica. Sastoje se od 5 krstastih elemenata i 16 ovalnih komponenti. Valja ih složiti u pravi oblik, kroz igru, ali i razmišljanje. I alati za pravljenje delova ove nesvakidašnje igračke osmišljeni su u mršincima kočačka. Mi ovaj projekat radimo sami, jedna mala grupa ljudi, uz naše financije, uz naš rad. Igračke se proizvodi od kvalitetne plastike, jer igračke su uglavnom za decu i ne sme da bude tu nikakvih stvari. Vodimo računa o svemu što je važno. I tako je od izuma Srećko Madžarević stigao do prve serije od 1000 komada originalne igračke. Veruje da će njegov trud oko jedinstvenog proizvoda, magičnih za početak olimpijskih krugova, uroditi plodom.